Kiharo-ini gia Kamukunji mwena wa Kibira guku Nairobi nikio kiuma gitumiro kia mbutu ndegani ya NRM kuria atongoria matiganite rungu rwa mbutu ino marikire gutariria muingi gitumi kia murugamo wao mururu uria mathiete na mbere kunyitirira na hatari gute mahinda Senator wa Siaya James Orengo erika kwanirira itanya ria uria kuhitithia Raila Odinga kuna kuringana na maumirira ma githurano kia mweri wa kanana Raila noe wahotanite. Wiki ambayo mambo ya petition itaanza ndani ya wiki hiyo, sisi hatutangojea uamuzi ya koti. Sisi tutatoa mwelekeo yetu ya kumtambua Raila Amolo Odinga kama rais wa Jamhuri. Ikiwa mtachukua Kasarani iwe mahali ya kuapisha Uhuru, na sisi tutakuwa Nyayo Stadium kuapisha Raila. Hata kama koti itasema nini au nini, sisi hatumtambui. Na wakijaribu kuapisha atongoria ningi nemaniriire gucokereria kwa mirurungano kiumia-ini giki na meranira kuruta mwerekera muthenya wa kana gokite. NRM ikiuga kana niguo bunge ciothe cia kaunti na iria nyitaga mbaru mbutu ino ikambiriria mutaratara wa guthondeka bunge ya muingi kana People's Assembly undu umwe na kwa gukurana Uhuru Kenyatta ta mutongoria wa bururi. Mucemanio uyu ukite uriri mutongoria wa NRM Raila Odinga tanyitwo gucera bururi-ini wa Amerika kwambiriria ruciu kuria tanyitwo kugia na mweke wa kwariria bunge ya Amerika maundu megie murugamo wake wa kwiyeheria githurano-ini hamwe na maundu maingi ma kiuteti maria mathiete na mbere kung'ethera bururi. And the whole world knows that Raila Amolo Odinga was correct. If you have any doubt, there is no major Western power ambao wame congratulate Uhuru Kenyatta kwa kushinda uchaguzi. Wakati huu wamekataa. Mucemanio wa muthio na kuri ugundu gwikinyitio ni atongoria othe na mbutu ino kuria gutigairwo njoguti ciao cietaware. Ngiribatara Kameme TV, Jitagwo Mura Wagunya.